Om Swastiastu alit-alit sarang sami unapi gatre ring rahinane sane mangken dumogi alit-alit state kena rahayu nggih elingang state jaga kondisi kesehatan nggih ring rahinane mangkin jagi ketlatarang utawi ibu jagi menjelaskan indek materi paribasa Bali. Nah, napike alit-alit sampun uning napi sane kewastanen paribasa Bali. Paribasa Bali utawi basite paribasa Bali inggih punika rerasmen basa pinake penglengut rikala mebebaosan utawi magegonjakan. Sane kaanggen piranti ngamedalang pikayunan nganggen pengimbangan kahanan paripolah jadme ring kahanan paripolah barang utawi buron mawinan presida ngawetuang pikayunan seneng sedih utawi duka. Inggih sane mangkin ring pelajahan puniki jagi katlatarang indek paribasa cecimpedan, cecangkriman, wewangsalan, beblad badan, raos ngempilin, lan peparikan. Inggih alit-alit sorohan paribasa Bali sane kapertama jagi katlatarang ibu inggih punika cecimpedan. Cecimpedan yening rerehang ring bahasa Indonesia nike fatah sekadi teka-teki. Pastika alit-alit sampun nainin nggih melajahin indik teka-teki. Cecimpedan puniki anggen pegulir budi, mengasah otak rikala magegonjakan utawi mecande. Cecimpedan puniki ketah kaanggen rikala ngemargiang pelalianan utawi dolanan. Cecimpedan mawit saking kruna lingga cimped artinipun bade utawi takeh boleh pengiringan dados cimpedan raris kadui purwayang dados cecimpedan artinipun bade-badean. Cecimpedan puniki sampun ketah utawi lumrah karinin antuk lengkare pitaken apeke. Sane mangkin lanturang ibu indek imbe utawi contoh cecimpedan. Ring sor puniki imbe cecimpedan sane ketah kaanggen rikala mebebaosan. Contoh sane kapertama punika apeke memene metujuang panakne nguber. Jawabane punika bedil nggih utawi tulup. Sane kaping kalih punika apeke memene nongos panakne nguyak tai. Punika cawisane anak ngulik boreh. Ibu ngicen taler contoh sane kedagingen antuk gambar nggih. Alit-alit presida cingak punika wenten cacing ketegul antuk tali utawi benang. Terus puniki wenten anak alit sane main benang punika sampun ketegul antuk cacing. Cecimpedane sekadi puniki apeke anak cerik main cacing. Nggih, jawabane punika jauh malih. Sane kaping kalih inggih punika cecangkriman. Cecangkriman inggih punika silih tunggil paribasa Bali munggah ring pahan paribasa cecimpedan utawi teka-teki. Yening ring cecimpedan kedasare antuk kruna pengawit apeke sakewanten ring cecangkriman punika nganggen pupuh miwah katembangang. Cecangkriman puniki wantah cecimpedan sane katembangang antuk tembang madya utawi pupuh. Pupuh sane lumrah kaangge rikala mececangkriman inggih punika pupuh pucung. Sane mangken ibu jagin latarang inde imbe utawi contoh cecangkriman. Alit-alit sampun presiden nyengaken nggih ring gambar PowerPoint. Mangken ibu jagi nyontohin nggih sekadi puniki. Bape pucung uma bape di alas agung, bengkuk pengadege awake mebulu pipis, bawah cakluk layahe selep-selepang. Pesaut nih artine punika napi bape pucung uma bape di alas agung, bengkung pengadege awake mebulu pipis, bawah cakluk layahe selep-selepang. Pesautne punika inggih punika klesih. Inggih sane kaping 3 punika wewangsalan.
Wewangsalan wantah silih tunggil paribasa Bali sane kantun ketah kaanggen ring krama baline. Wewangsalan mawit saking kruna lingga wangsal sane artinipun lampah. Pule pengiringan dados wangsalan. Kadwi purwayang dados wewangsalan artinipun lelampahan separipolah kalih kahanan jadme. Wewangsalan puniki patah sekadi tamsil ring basa Indonesia. Wewangsalan kewangun antuk lengkare kalih palet utawi kalih carik. Lengkare sane rinan sekadi sampiran sane merupa daging pikayun sang sane mebaos. Kewanten kantun silih suksemanipun. Lengkarene sane pungkuran punika daging sujati. Sane nerangang suksemanipun miwah mawirama kalih mepurwakanti utawi bersaja. Wenten taler sane nenten ngucapang lengkarene pungkuran antuk kasengguh sami anake sampun ngerti ring suksemanipun ring asapunapine kewangun antuk lelampahan ring pewayangan utawi gegonjakan ring drama. Inggih sane mangken jagi botlatorang indik imbe utawi contoh wewangsalan. Sane kapertama punika asep menyan menjegau suksemanipun nakep lenggar aji kau. Sane kaping kalih bakat kocok misi isen suksemanipun awak bocok tuare ngasen. Wenten taler ibu ngicenen contoh sekadi ring gambar nggih. Sekadi puniki belele mewadah kau suksemanipun subejele mare tau. Inggih sane mangken kaping 4 punika bebelan badan. Bebelan badan wantah silih tunggil kepahan paribasa Bali. Bebelan badan mawit saking kruna lingga baban artinipun tutur jati sane sampun kelampahan riin. Babat taler maarti abas, wiadin basang kebo, banteng utawi kambing. Sesampun pole seselan pengiring an, raris kadwi purwayang dados bebelan badan sane mateges kruna bebasan. Keanggen pepiringan saha medue purwakanti utawi bersaja. Bebelan badan puniki kewangun antuk lengkare utawi kruna tigang palet. Kruna sane pinih riin apalet dados ging utawi bantang. Kruna sane kaping kalih apalet punika arti sujati sekadi sampiran. Sane ngewangun purwakanti utawi sajak. Kruna sane kaping 3 wantah suksemanipun utawi arti paribasa. Sekadi contoh puniki. Pertama ging utawi bantang. Contohnya majempong bebek. Arti sujatinyane utawi bebasanipun jambul. Jempong bebek punika arti sujatinyane punika jambul. Nanging sukseman paribasa utawi arti paribasa nyane ngambul. Dados nyane kecap embul ring kruna jambul mapurwakanti ring kecap embul ring kruna ngambul. Nggih sane mangken ibu jagi ngicen imbe utawi contoh bebelan badan. Sane kapertama punika makunyit di alas. Arti sujatinyane temu, yening arti paribasanyane matemu. Sane kaping kalih ketimun pait punika arti sujatinyane paye, yening arti paribasanyane semaya. Sane kaping 3 punika ibu ngicenin sekadi contoh ring gambar nggih. Punika wenten gambar metaluh nyuh nggih. Taluh nyuh nika napi arti sujatinyane punika tombong. Yening sukseman paribasanyane punika dadosne sombong nggih alit-alit. Paribasa sane kaping 5 inggih punika raos ngempelin. Raos ngempelin punika kruna sane dempet tegesipun, kruna sane asiki maarti kekalih. Sane asiki maarti sejati, sane asiki artinipun ngintar. Raos ngempelin puniki patah sekadi cecangkitan binanipun wantah hakide.
Kewanten suksemanipun patah wantah mangge rikala megegonjakan kewanten. Imbe utawi contoh raos ngempelin saneka pertama punika ring dije palungane mangkin. Tegasipun saneka pertama palungane punika mearti jaga lunga. Saneka kaping kalih punika palungane punika mearti pengamahan bawi utawi kucit. Saneka kaping kalih napi kealih ditu. Sekadi contoh ring gambar nggih. Tegasipun punika medue kalih. Saneka pertama kalih nika mearti dadua, tur saneka kaping kalih punika mearti napi sane jagi kealih. Nggih, saneka kaping untat inggih punika peparikan. Peparikan puniki patah sekadi wewangsalan. Sakewanten midnanipun wewangsalan punika wantah kalih palet. Yening peparikan kewangun antuk petang palet. Dados apada utawi satu bait. Taler mewirama. Yening saihang ring kesusastraan Indonesia minab sekadi pantun. Peparikan kruna lingganipun parik, artinipun awi utawi karangan, pule pengiringan dados parikan. Kadui purwayang dados peparikan, artinipun awi-awian utawi reragragan. Peparikan puniki taler sekadi sesimbing indik kahanan kalih polah janme. Kewangun antuk lengkara petang carik dados apada utawi satu bait. Lengkara sane rinan kalih carik dados sampiran. Lengkara pungkuran sane kalih carik dados arti sujati. Saha mewirama Purwakanthi AB. Sane mangken ibu jagi ngicen imbau utawi contoh peparikan. Sekadi ring PowerPoint ibu ngicen kalih nggih. Saneka pertama punika punyan glagah misi gabus, melik lungah bakat gosong. Kudu gagah buin bagus nganggo bunga kantong kosong. Yening sane ring gambar punika peparikan sane katembangan nggih. Sekadi puniki melisambuk meline ditu didawan beli sibuk dadi anggota dewan. Inggih wantah asa punika materi indik paribasa Bali sane presida Ibu Tlatarang. Yening alit-alit wenten sane nenten paham utawi durung kresep, alit-alit dados nge-WA ring WhatsApp grup Basa Bali utawi ring Google Classroom nggih. Usan punika alit-alit wacen indik tugas sane ibu icen ring PPT, sane sampun icen ibu ring Google Classroom. Taler ibu sampun ngicenin contoh indik tugas. Nggih, wantah asa punika ngiring puputang antuk parame santi Om Santi 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 Om.